bapak ngajak mengejar aneh jani pergi putenena apa paman tata seruno mandawe angin parok ramane ingat kau terjatuh pulang karyana masih merupakan patunika utawi prasasti mangga wonten pinget anggen umat Indonesia. Kesane seuni mangga bapo sane ngawit natapan gaya kirim pura basunya kado ulurang mawinan bapo pemahal sekabiasa puniki sewire jagat kasugihan puniki wanta presiden kekawitin antuk upacara yagna utawi wali gitu sama jani bapo jani buin bapo lakar nanti teskep teken paman aja ngepejam ane jani bapo lakar ngainang akan rumini dini tahun nih wanta presiden kekawitan antopan wali sane mangkin mando paman nyurat mando jaga ering nusudawu kedentosin atau jaga baliknya balik wali tegas ikut ane jane buin besi paman abang paman petas nawa indik sukseman bali nipun ruwanta moteges wali dasar gumi bali paman batasa uninu dewaning jagat paline puniki sangkaneng wali sigel paman wali dalang ucap yatnya ane jani buyen bapo nartanya
Yening limpakan bapur tegas wali nih pun kau tahu harus tekan sabun kau sabun tidak ada nyonya ya nyo nenga ajaga Bali ini sampul umat Indonesia nih wedan yang dikirim jagat Bali sampun ngajagan tiapnya ngaturan pujo wali pasti kesampun umat Indonesia Sidoarjo itu kumpul Dadas Bali Koko Sita Nane poin besiknya paman tegas Bali nih Puan kamar tegas hukum situ balu Bali aneh buen besik paman yang sampun sangkaning dikayunan paman ada aturan itu kalau jatuhnya begitu pasti ke Bali nih begitu jadi bacaan hukum simpang gitu kan